zadnja igra, moraju da preteraju balone u onaj tamo 6 metara, a vi odavde da preterate u drugi 6 metara. I'm very satisfied with your work. I'm very happy to cooperate with you. I would like to tell you how you worked very good, and was my pleasure to work with you, and that was great job for this part of camp. Okay, thank you. Dobar den, dragi kolege, dragi prijatelji. Druga stvar koju želim da vam kažem, ja sam mnogo puta tokom moje karijere bio na toj strani gde ste vi sada, a i često sam na ovoj strani ovde. Naravno, zahvaljujući tome što je rukovodstvo kluba PIK Szeged meni dalo slobodu da pričam o svemu tome. Nadam se da je ovo za vas, drage moje kolege, bilo korisno i hvala vam od srca na pažnji u ovom.